Sila zon ni le si pa ya to mi han zen jong yang ni kan to ba khar ni si jong yang kan ti ka kan ma sina za bin to chil da nga e zen to service kan pya ni kha mi dam hai da ri kha si e mi dam bi ni zen se kan jong te ka za da si sin kan thai ni si na han kan jong ya ta chun na kan sin si ya zen chu ka zen bo dor tu ka zen thil kon dor te mi kan thai la zen kan ga ba si chu za zen ma ka zen thil kon dor ka zen bo dor ma ka zen kan dor te bin bo kha thai da ri me jong ya ba ri kha tu channel jen jo ya da na platform dam yung jam ta chun na kan sin sia jen Facebook a post ko ase TikTok ko ko jong kan post ko ase jere jen kan flat la kan sa sa ko ko jong kan chwa ko ase selam selam jen admin tha celebrity influencer ko ko jong ha jong ya ko ase e jo ya na hum tam ni e jo ya na ba ta de ya itu mi jong mi ni an ko na ding sa ko kan ni he de ta ko han han apa ada video mi ni an ko na ding jong ya da ha video mi ase jong ya ni jen sa la chwa bi de sia jen mi dang kan thai tar na mi dang kan thai tar na ase ti ka mi tam dan ni an kan thai ko an ko ko le chen zo du an tam de le ase chen zo du customer che khat ni jen kan chil ko an ko na le kan service ko kan jong ya kan ko an ko na chen ma che ti kan ha wa kan dua de kha ni ha to na ta chin na kan chin sia chen sang a long tok ni ni shampoo ma shampoo bi a tha sam dong na ni a tha ya jong ya kan to na wa chen ni a tha wa ni kan ha lo chen kan se lo ma shampoo bi to sam dong ni za a tha te ni kan jong ya an wa chen o mi ke na za a tha ni pe ke ha dong ni kha an thai e jong ya ni kan sai da chwa bi de sia chen customer ko le jin man te mi che jong na chi lo tam bi a ka dong ko mi si chu za chen che tam da man na du customer ko tam na ka jong ha se ti wa chen na che ko na do ko na service ko ha jong ya kha te chen ko a su shin a ha a tu ma video a sam ni jong ya na do ba na mo na che ko na service ko jong ya ko da ga mi na sia chen a tu ni tho in jong ya ba khat khat da na ma ni na to ko mi na business a ka ni ba khat khat da lo to a su shin din in wa na che kan din ha